Ajeng pentrai ka surok ka balayat syakmat hadu banda penmi ya kani ka kuboru ka jeng pentrai menta barok simit kedang yai beteng. Kalalong hi ka jeng ya ki paj ba habalayo I ba kilamar shisha ya ka jeng susan namar la khalem ulum haneng jong snong pomlum. Kidon ki katu kani ki paj ba ki bahaban yai da ka kejat tang ban poi sejaka ka pakitmu. Kumta mentahi la update ni pentemai no ya ka jeng tip na ka office jong ka SDO Peninsula Civil Subdivision balasai on sha ni plino ya ka tega surok ka badai ha ka arpnyo trik unai lur araja san haka por prabeje men step baro shisngi bat na kabenta kala shisngi pade ka bade haka arpu pratrik unai lur arajar arpusan hadu lai trik unai lur kapor khangkali kan dei hi kumju kumbala penmi na duka khat san trik unai lur klem dakala kumban supen kan mau khnang ban khamshai kabamut na duka arpu pratrik unai lur hadu lai trik unai lur kapor khangkali kan long na du khadwai beje men step hadu sau beje janmit bat beteng na du khandai beje men mit hadu sau beje men step kani ka long kapor khangkali